ariko kugira ngo atubone byamusabaga guheka umutwaro gumuremereye ari wo musaraba. Ili aweze kutupata alipaswa kubeba mzigo mzito, yani msalaba. Na yeye alijua kwamba ameomba vibaya. Buriya n'abamukorera banyuraga hirya, ariko hagize umuntu witokeza akavuga ngo nzanye idini rya Satani, abamuyoboka baba bake. Na watu wanaomtumikia shetani wanapita njia za mikato, akiwepo mtu wa kusema nimeleta dini. Satani ni umwami uri gukorera ku mugayo, ariho umugayo n'abamukorera ntibamushaka, nuko atwaza igitugu. Shetani ni kwa kuwa anatawala kidikteta, lakini na wale wanaomtumikia hawampendi, yeye analawama. Noneho uyu mugabo kugira ngo atubone byaramugoye, rero umva yagombye kuba avuye mu nzu y'iki y'imbohe. Aweze kutupata alikuwa ametoka katika nyumba ya kandi ibintu byitwa gufungwa biba bigizwe n'ibi bintu bikurikira Yesaya. Mambo ya watu wanaowekwa jela yanaungwa na mambo yafuatayo. Yesaya ni igice cya 9 niho turasoma, mwumva ahantu yanyuze kandi yaradushakaga. Sura ya 9 tutasoma maneno yafuatayo. Isaiah chapter 9, we are going to read the following words. Haravuze hati, umurongo wa mbere igice cya 9 cya Yesaya, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umuco mwinshi, abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umuco. Yesaya sura ya 9 mstari wa kwanza, lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hata kosa changamoto, hapo kwanza aliingia nchi ya Zebulun na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu karibu na njia ya bahari ngambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Kuona soma kitabu gani? Isaya 9. Ndio. English, you read it for yourself. It is chapter 9 verse 1. Turi gusoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 9 umurongo wa mbere. Utasoma mstari wa 2 kwa Waswahili. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umuco mwinshi. Watu waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Abari batuye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umuco. Waswahili mutasoma wenyewe. Even in verse 2. Ngaho hano haranditse abantu bari bagenderaga mu mwijima ni twebwe. Watu waliokuwa wanatembea katika giza ni sisi. Twari dutuye mu gihugu cy'urupfu ni muri ino si yacu. Tulikaa katika nchi ya mauti ni katika dunia hii. We live in the land of shadow of death, it is this world. Umurongo wa kabiri rero, mstari wa 2, wagwije ishanga wabongereye ibyishimo, umeongeza taifa umezidisha furaha yao. Bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mwisarura. Wamefurahi mbere zako kuko umutwaro wamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu. Kwa maana umezivunja nia ya mzigo wake na gongo la bega lake. Because I've broken the yoke of his burden. Turasubiramo umurongo wa 3, kuko umutwaro wamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu. Kwa maana umezivunja nia na mzigo wake na gongo la bega lake. N'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunye nko ku munsi w'Abamidiyani. Na fimbo yake yeye aliyemonea kama ndetse mu gihugu yimitswemo katika nchi aliyotawaza nico yavukiyemo. Matayo 28 umurongo wa 16. Matayo 28 mstari wa 16. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Mamlaka katika dunia na mbingu. Mwumvise? Nukuvuga ngo yimitswa ari uko avuye mu nzu y'imbohe, ariko gufungwa aricyo gituro. Gerezani. Arangije ahabwa ubutware mu ijuru no mu isi, ariko ahabwa kuyobora isi. Akapewa mamlaka duniani na mbinguni, akapewa kuongoza. Uyu rero ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Yesu Kristo mwana wa Mungu. None hagiye kubona abantu bose bazaza bahereye mu ruhande rw'uwo musore wazunguye uwo mwana. Ubu nubwo mu isi harimo abasinzi, abasambanyi, abajura, ariko y'umurabyo gutambutse baravuga ngo Yesu. Walevi wa jambazi wote wanasema ubu nta munsi w'ubusa. Buri abantu bakorera Satani bameze nka kwa kundi
umuntu afatwa agakorera ishanga adashaka cyangwa ukuntu umukobwa bamugundira akaba mu nzu y'agahato, ariko ntabwo abantu bashaka gukorera Satani. Wale wanao Mbese yabafashe kwa mikono. Shetani ni kama amewapata mateka kwa sababu wanamtumikia bila uhiari wao. Bose bumva bakeneye umukiza bamukunze, ariko imbaraga Wanahitaji mwokozi zo kumucika Satani zarananiranye, ariko bose bazi ko umwami nyirijuru n'isi uyiyoboye uyitwara ninde ni Yesu. Biranditswe ngo wabivunye nko ku munsi w'Abamidiyani. Umewavunja kama siku ya Wamidiani. You broken them as the day of Midian. Yesu amaze gupfa, abatambyi na Satani batinye intumbi ye. Baada ya kifo cha Yesu, makuhani na shetani waliogopa maiti yake. After death of Jesus Christ, the soldiers Nani ramubwira ati mwana wanje, Mungu akamwambia, mwanangu, uzanzanira yeyote utakayemleta kwangu, whoever you will bring for me, ukavuga kumwemeye binyuze mu maraso yawe, ukamkubali kupitia damu yako na and he said that kumkiri, you accept him through your naho yaba ari umujura, hata kama atakuwa ni mwizi, even if he's a thief, naho yaba yarasambanye bingana bite, hata kama ni mzinzi wa even kupindukia, if I've been committing adultery, nzamwemera binyuze mu maraso yawe. Umwami wacu adufashe. nitamkubali kupitia damu yako. Bwana wetu ahimidiwe. I will accept him because it is through your blood. Yesu Our God be praised. izero rigira akamaro iyo rifite. Sifuri inakuwa na thamani endapo imetanguliwa na moja. The value of zero, it is because it begins with the one. Reka dusenge. Hebu tuombe. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, Asante Baba wetu uliye mbinguni. tugushimira ineza yawe nyinshi uduhaye muri iki gitondo. Tunakushukuru kwa mema yote ambayo umetupa katika asubuhi ya leo. Uduhaye kongera guterana, izina ryawe rikuru rihabwe icubahiro. Umetupa pia kukusanyika, jina lako likubwa liinuliwe. Tubabarira ibicumuro byacu, Tusamehe dhambi zetu, utweze uturekere mu gitabo cy'ubugingo. tutakase majina yetu yabaki katika kitabu cha uzima wa Tugiye milele. kuganira ijambo ryawe, Tunaenda kujifunza neno lako. duha umwuka wera waryandikishije, Hebu tupe Roho Mtakatifu aliandikisha, aryandike mu mitima yacu mu izina rya Yesu. aliandike katika nyoyo yetu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Izina ni Mbitezimana Munana. Majina yake ni Mbitezimana Munana. Noneho ndi umukongomani. Yeye ametoka katika nchi ya Kongo. Nkuko rero tubivuze, Kama vile tumetaja, ntabwo turatinda mu myirondoro. hatutakawia katika kujitambulisha. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Tunaenda kujifunza neno la Mungu. Ariko se mwaramutseho? Hamjambo, mmeamkaje? Ni ukuvuga ngo muri iki gitondo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Katika asubuhi ya leo tunaenda kujifunza neno la Mungu. Kandi iryo tugiye kuganira, Na neno ambalo tunaenda kujifunza ni ikigwa kitubwira ngo umutwe w'amagambo uratubwira ngo kwita cyane ku munsi twaboneyeho umudendezo. kujali sana siku tuliyopata uhuru. Iryo jambo tugiye kuganira. Hicho ndicho kichwa cha somo. Kwita cyane ku munsi twaboneyeho umudendezo. Kujali sana siku tuliyopata uhuru. Iyo dusomye ibitabo, Tunaposoma maandiko matakatifu, biratubwira ngo hari ibintu bibiri itorero rigombye guha agaciro. na mambo mawili ambayo kanisa linapaswa kuzingatia: Umugabo n'umugore, mume na mke, umusore n'umukobwa bakabitekerezaho. mvulana na msichana wa tafakari sana. Ngo no mu materaniro yacu makuru twahagera ngo tukahatinda. Na katika mikutano yetu tunapofika hapo tunapaswa kukawia. Icambere ngo ni ukwita kuduteranije. Jambo la kwanza ni kujali yule ambaye amesababisha tukutane. Ubwo ibyo mvuze,
kile ambacho amekilenga. Yesu adahari ntitwaterana. Bila Yesu hatuwezi kukusanyika. Yaba amateraniro nk'agasanzwe go kunywa inzoga, go kuja politike n'ibindi, ariko no kwita kuduteranije. Cyo ni icyambere rero ugwe kumenya ngo nuri y'indege nyura mu mipaka ari kuduteranije ninde, icyo ukacyitaho cyane. Nilipanda ndege nikapita katika mipaka nyingi, lakini nijali sana nitafakari yule ambaye amesababisha tukutane. Icyo umwibazaho ngo ni umurimo gukorera aho yicaye ahera cyane sana kazi anayokufanyia kutembea katika chumba cha patakatifu patakatifu. Icyo baravuga ngo tuje tugikurikirana buri mubwiriza, buri muntu wese ngo aje abyitaho kuko ni uduteranije. Kila mkufunzi na kila mtu yoyote anapaswa kujali jambo hilo. Icya kabiri, jambo la pili, ni imbaraga ze arizo bita umwuka wera. Ni nguvu za Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu. Baranditse ngo yo tugeze kuzindi nyingo ngo tuzitindaho ngo zitanagira umumaro cyane. Vingine tunavikawia wakati havina maana sana. Ngo twagera ku ngingo y'umwuka wera ngo tugatambuka twiruka. Lakini tunapofika katika kipengele cha Roho Mtakatifu tunawahi. Ngo twagera n'ibihe byo kuyiga ngo ukumva ngo nta makene dufite. Tunapokuwa na muda wa kujifunza nguvu ya Roho Mtakatifu tunajisikia kana kwamba hatuna mahitaji. Kandi abigishwa bamaze imyaka 3 n'igice bari kumwe n'umukiza batarayihabwa. Wanafunzi walimaliza miaka 3.5 walikuwa hawajapata Roho Mtakatifu. Babwiriza, walikuwa wanahubiri, bakihanisha, walikuwa wanatubisha watu, bagakiza abapfuye, walikuwa hata wanawaponya, bagakora imirimo yose, wakafanya kazi zote. Agiye kubasezera hari babwira ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Kubera iki? Kwamba kutapewa nguvu wakati Roho Mtakatifu atakapowashukia. Baravuga ngo tuje tubutindaho. Ndio maana alisema kwamba tuwe noneho rero ngaho twinjire ku cyigisho cyacu. Basi tuingie katika somo letu. Kwita cyane ku munsi twaboneyeho umudendezo mu gitabo cya Zekariya. Siku tuliyopata uhuru Zekariya. Uyu murongo nshaka ngo tuwusome tunyarukije, ni igice cya 3 umurongo wa 9. Sura ya 3 mstari wa 9 Zekariya. 3 umurongo wa 9 Zekariya haratubwiye hati reka nze haranditse ngo dori ibuye nshize imbere ya Yosuwa, kwibuye rimwe hari amaso 7, nzarikebaho amabara ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Tazama, Waswahili watazishomea. Waswahili watazisomea wenyewe. Turasubiramo kugira ngo ducungura gahe abandi barajya basoma bisomera. Ndio. Dore ibuye nshize imbere ya Yosuwa, kwibuye rimwe hari amaso 7, nzarikebaho amabara ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi gukiranirwa kw'ico gihugu nzakubabarira umunsi umwe. Uwo munsi muzahamagarana, umuntu wese azahamagara mugenzi we, muzaca agashingwe munsi y'umutini no munsi y'umuzabibu ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Umwami wacu adufashe. Uyu murongo ni umurongo wa gihanuzi ariko usobanutse. Fungu hili ni fungu la kinabii lakini linaeleweka vizuri. Hano haravuze ngo ibuye nshize imbere ya Yosuwa. Maandiko yanasema jiwe ambalo nimeliweka mbele ya Yosuwa. Kandi iryo buye rifite amaso 7. Na jiwe hilo lina macho 7. Kandi nzarikebaho amabara. Pia nitakata juu ya hilo jiwe mchoro. Kandi gukiranirwa kw'icyo gihugu nzakubabarira umunsi umwe. Na haki ya nchi hiyo nitaisamehe siku moja. Ubwabyo uyu murongo impamvu tutarawutindaho, yo bavuze ibuye ryo baba bavuze Yesu. Hatutakawia juu ya hili fungu, wanaposema jiwe wanakuwa wamesema Yesu. Noneho bavuze amaso 7. Wamesema macho 7. Aha hakurikirane. Hapa jali sana. Ni Yesu wagombye kuza agacungura itorero ambaye angekuja kukomboa kanisa rikanyura mu bihe 7 likapita katika. Kandi ubwo Yesu niwe muyobozi wayo matorero mu bihe bingahe 7. Kanisa hayo katika vipindi 7.
ubwo rero ndagira ngo uko niko bimeze. Hivyo ndivyo Ni ibyahishuwe igice cya 2 uzahereko murongo wa mbere uzakomeza aho banditse ngo Yesu agenda hagati y'ibitereko bingahe? 7. Pita katika vipindi 7 vya kanisa. Noneho hapo nshagaye nagera hano mutubwire turashobokanaga kuko iminota nazo yari meke turazicunguraga. Okay. Noneho icyo ni kimwe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice cya katika kitabu cha Matendo ya Mitume cy'umwuka w'ubuhanuzi kiriya gitabo ikigisho kivuga ibyahishuwe. Roho ya unabii baranditse ngo Yesu ni uyoboye inyenyeri z'ayo matorero, anaongoza nyota za yale makanisa. Atari utuyoboye twahinduka inyenyeri zaguye. Asipotuongoza tunaweza kugeuka nyota zilizo. Noneho rero aho ntaho ndahatinda. Hapo hata kama haravuze ngo iryo buye maandiko yanasema nzarikebaho amabara. Atarikata michoro. Nzarikebaho amabara. Atakata michoro juu. Aya mabara ni iki? Michoro hiyo Zekariya 13 murongo wa 6. Zekariya 13 sura ya 6. Kandi bazambaza bati wataniuliza. Kandi bazambaza bati izi nguma zo mu biganza zawe ni iziki? Nawe azabasubiza ati izi nguma nazikomerekeye mu nzu y'inshuti zanje. Basi waswahili mutajisomea Biblia wenyewe. Nukuvuga ngo aya mabara ni inguma zo ku mubiri wa Yesu. Michoro hiyo ni vitonda vya mwili katika mwili wa Yesu. Nukuvuga ngo iryo buye ubundi twarihawe n'Imana. Nukuvuga ngo dori buye nshize imbere yaso ni Yesu twahawe naso. Ni Yesu ambao tulipewa na Mungu. Kandi nzarikebaho amabara. Yesaya 50 avuga ngo Uwiteka ashimye kumushenjagura umurongo wa 8 ariho uzahera. Nzarikebaho amabara. Ndio nitachora michoro. Noneho hapo ayo mabara ni inguma zo ku mubiri wa Yesu. Michoro hiyo ni vidonda ambavyo Yesu alikuwa nazo. Majeraha. Yesu alipata. Nukuvuga ngo izo nguma zo ku mubiri wa Yesu niyo mabara. Ndio majeraha. Wabisanga mu gitabo cy'inyandiko zibanze. Tutayakuta katika kitabu cha page 178. Ukurasa wa 78. Nubwo tuzaba tugeze mu ijuru kandi ibimenyetso byo gucungurwa tukaba tubibonye ngo ariko Yesu inguma aho yakomerekejwe ngo ntihazigera hatsiba azanabitwereka igihe tuzaba twicaye. Tutafika mbinguni tutaona Yesu atatuonyesha majeraha yake mahali ambapo tutakuwa. Ibyo wabisanga mu byaduka page 32 ngo Yesu azahorana inguma byerekana ikimenyetso cy'umucunguzi. Katika matiko ya siku za mwisho ukurasa wa 32. Niyo mpamvu ahangaha bisaba kuhatekereza cyane. Hapo tunapaswa kukawia kwa kutafakari. Noneho rero haranditse ngo gukiranirwa kw'icyo gihugu nzakubabarira umunsi umwe. Zambi za nchi hiyo nitazisamehe siku moja. Bibiliya yivuze igihugu. Biblia naposema nchi ntabwo ibivuze kwambuka umupaka uja mu gundi. Si kwamba ni kuvuka mpaka ahubwo ibagivuze inosi rusange. Biblia inataja nchi kama dunia nzima. Mu gitabo cya Matayo igice cya 25:14 haranditswe hati Matayo sura ya 25 bizaba nk'ibyo umuntu warugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu abasigira ibintu bye. Itakuwa kama vile bwana ambaye alikuwa amejiandaa kusafiri kutoka katika nchi kwenda nchi nyingine. Nijuru bwaryo uyu ni umugani. Na mbingu vile nijuru bwaryo Yesu aryise igihugu. Ubwo ni yariwe. Yesu amesema kwamba nukuvuga ngo yaravuye mu iki gihugu ariyo inosi ya none aja mu kindi gihugu. Ametoka hapa duniani kwenda katika mbingu katika nchi nyingine. Abasigiye itaranto rero nabagaragu be cyanitwe muri kino gihe. Talanta kwa watumishi wake. Noneho twegeye imbere. Basi tusonge. Gukiranirwa kw'iki gihugu nzakubabarira umunsi umwe. Zambi za nchi hii nitazisamehe kwa siku moja. Abaheburayo 9:27 bishatse kuvuga ngo iki? Abaheburayo 9:27 kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe nyuma yaho hakaza urubanza niko na Kristo azaboneka ubwa kabiri
atazanywe no kwitambira ibyaha, ahubwo haranditse ngo kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, nyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, ahubwo abonekera abamutegereje kubazanira agakiza. Umwami wacu adufashe. Ni ukuvuga ngo isi yacunguwe rimwe gusa, ntabwo azongera kuyicungura kabiri. Dunia imekombolewa mara moja tu. Ni ukuvuga ngo twacunguwe rimwe, tulikombolewa mara moja. Noneho turindire kumubona, ariko isi yose yacunguwe rimwe. Yesu Kristo wakati ametukomboa. Niyo mpamvu apfiriye ku musaraba yaravuze ngo birarangiye. Musarabani alisema imekwisha. Yohana haravuga ngo nimanikwa hejuru y'isi nzirehezaho abantu bose. Akasema nitakapotundikwa juu ya dunia nzima nitawafuta watu wote. Ni ukuvuga ngo aho niko bisobanura, ni ukuvuga ngo isi yacunguwe umunsi umwe. Hapo ndipo mambo yanatafsiri kwamba dunia imekombolewa. Noneho icyo tugiye gukurikirana, ile ambacho tunaenda kujali sana, ni ukuvuga ngo aho yadusanze hari habi, alipotukuta palikuwa ni pabaya. Ijambo gucungurwa, neno linalosema kukombolewa, ni ukuvuga ngo nanone twari ahantu habi mu bubata bw'umwanzi, tulikuwa katika utumwa wa mwovu, noneho arahadusanga. Yesu akatukuta. Noneho rero basi byaramugoye rero kutubona, ilimuwea vigumu kutubona. Ni ukuvuga ngo yagombye kuducungura akadushaka akatubona, ariko bigoranye. Angetukomboa kwa kututafuta, lakini kwa kusumbuka. Uzasoma mu gitabo cy'umubwiriza kwa kiriya gice cya 9 Mhubiri sura ya 9 umurongo wa 13, mstari wa 13. kugira ngo tubone byaragoranye, ili atupate ilimuwea vigumu. byari bisa n'urubanza, byagombye kumusaba gufungwa agakubitwa kandi agasozesha gupfa. Kama kesi, kupigwa, kufungwa, pia akamaliza kwa kufa. Wajya n'ubundi mu gice cya 4 turebe cy'umubwiriza, sura ya 4 ya kitabu cha Mhubiri, yagombye kutubona ariko binamugoye tu. Angesumbuka ili atupate. Niyo mpamvu ijambo turi kuganira Ndio maana neno tunalo riri kutubwira ngo nasema kwita cyane ku munsi twaboneyeho umudendezo. Sana katika siku tuliyopata uhuru. Mubwiriza igice cya 4 sura ya 4 Mhubiri umurongo wa 13, mstari wa 13. umusore w'umukene ufite ubwenge aruta umwami ushaje w'umupfapfa utacemera kugirwa inama. Kijana ambaye ni maskini aliye na akili anauzidi sana mfalme kuko hataki hata kupata ushauri. Kuko yaravuye mu nzu y'imbohe ngo yimikwe, kwa sababu ametoka katika nyumba ya gerezani ili aweze kutawala. Ndetse mu gihugu yimitswemo nico yavukiyemo ari umukene. Nchi aliyotawazwa ndani yake ndiyo alizaliwa nayo akiwa maskini. Nabonye abantu bose bazima bagendera munsi y'ijuru bahereye mu ruhande rw'uwo musore wazunguye uwo mwami. Niliwaona watu walio dunia nzima wote wakimfuata yule kijana. Uyu murongo muri kuwumva? Mstari huo mnausikia vizuri. Hano uyu musore bari kuvuga ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Huyo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Umwami ushaje ni Satani, mutagira ngo bari kuvuga baba. Mfalme ambaye ni mzee ni Shetani. Kuba yaramaze ibihe ku ngoma ariko mu ijuru bamugira inama akagenje ute akayanga. Bila litawala siku nyingi, lakini mbingu zilipomshauri akakataa. Yarataye agaciro, byari ngombwa ko nano mu isakurikiranwa agasimbura. Niyo mpamvu bavuze ngo umusore w'umukene ni Yesu waje yihindura umukene. Huyo kijana maskini alikuwa ni Yesu ambaye amekuja akiwa maskini kugira ngo atubone, ili atupate. Ariko kugira ngo nabwo atubone byamusabaga kuja mu nzu y'imbohe. Tupate imempasa kupitia gereza. Kuko yaravuye mu nzu y'imbohe ngo yimikwe, kwa sababu alitoka gerezani ili ndetse mu gihugu yimitswemo nico yavukiyemo ari umukene. Nchi aliyotawazwa ndani yake ndiyo alizaliwa nayo akiwa maskini. Nabonye abantu bose bazima bagendera munsi y'ijuru bahereye mu ruhande rw'uwo musore wazunguye uwo mwami. Niliwaona watu walio dunia nzima wote wakimfuata yule kijana. Uyu murongo muri kuwumva? Mstari huo mnausikia vizuri. Hano uyu musore bari kuvuga ni Yesu Kristo
Kristo umwana w'Imana. Huyo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Umwami ushaje ni Satani, mutagira ngo bari kuvuga baba. Mfalme ambaye ni mzee ni Shetani. Kuba yaramaze ibihe ku ngoma ariko mu ijuru bamugira inama akagenza ute akayanga. Kila litawala siku nyingi lakini mbingu zilipomshauri akakataa. Yarataye agaciro, byari ngombwa ko nano mu isakurikiranwa agasimbura. Niyo mpamvu bavuze ngo umusore w'umukene ni Yesu waje yihindura umukene. Huyo kijana maskini alikuwa ni Yesu ambaye amekuja akiwa maskini kugira ngo atubone, ili atupate. Ariko kugira ngo nabwo atubone byamusabaga kuja mu nzu y'iki y'imbohe. Tupate imempasa kupitia gereza. Kuko yaravuye mu nzu y'imbohe ngo yimikwe. Kwa sababu alitoka gerezani ili mwanaume mmoja mwanajeshi abwira umuyesi ko tiwe bati bino biryo bazanye bisabire. Alimwambia mulinzi wake kwamba ombea chakula hiki. We ntaho yemeraga Imana uwo musirikare muto. Huyo mdogo alikuwa hamkubali Mungu. Arangije aratangira ngo Mungu wetu Shetani. Akasema Mungu wetu Shetani. Tunakuomba Shetani. Tunakuomba Shetani. Unatupatia hii chakula Shetani. Uduha ibyo kurya weho Satani. Afanda aravuga ngo hapana, unaomba mubaya. Afanda aramubwira ngo oya uri gusenga nabi. Unaomba mubaya. Urasenga nabi. Basi Shetani anapana agacakura. Weho uziko Satani atanga ibyo kurya. Ama ubwo mwabyumvishe. Nawe sirikare mwanaume mmoja mwanajeshi abwira umuyesi ko tiwe bati bino biryo bazanye bisabire. Alimwambia mulinzi wake kwamba ombea chakula hiki. We ntaho yemeraga Imana uwo musirikare muto. Huyo mdogo alikuwa hamkubali Mungu. Arangije aratangira ngo Mungu wetu Shetani. Akasema Mungu wetu Shetani. Tunakuomba Shetani. Tunakuomba Shetani. Unatupatia hii chakula Shetani. Uduha ibyo kurya weho Satani. Afanda aravuga ngo hapana, unaomba mubaya. Afanda aramubwira ngo oya uri gusenga nabi. Unaomba mubaya. Urasenga nabi. Basi Shetani anapana agacakura. Weho uziko Satani atanga ibyo kurya. Ama ubwo mwabyumvishe. Nawe kuko umutwaro wamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu. Kwa maana umezivunja nia ya mzigo wake na gongo la bega lake. Because I've broken the yoke of his burden. Turasubiramo umurongo wa 3 kuko umutwaro wamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu. Kwa maana umezivunja nia na mzigo wake na gongo la bega lake. N'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunye nko ku munsi wa Midiyani. Na fimbo yake yeye aliyemonea kama katika siku ya Midiani. Aha bana ari kuvuga Yesu. Hapa anasema kazi ya Yesu. Aha bana ari kuvuga Yesu kabisa. Kazi ya Yesu. Nukuvuga ngahangaha uyu murongo guri kwerekana umunsi Yesu yatuboneyeho yadusanze mu mwijima. Siku Yesu alipotupata alitukuta gizani. This verse is interesting to us how the Jesus Christ found us in the darkness. Kandi ishanga ryagombye kugwira nibyo tukaba benshi. Taifa lilipaswa kuongezeka tukawa wengi. And the nation must multiplied and become increased. Ariko kugira ngo tubone byamusabaga guheka umutwaro gumuremereye ari wo musaraba. Ili aweze kutupata alipaswa kubeba mzigo mzito, yani msalaba. In order to find us, we are supposed to carry the burden. Kandi akawikorera akubitwa ingegene. Alibeba msalaba akipigwa fimbo. We are supposed to take that burden while being beaten. Ngo inkoni ziri mu bitugu na gongo begani mwake. In order to find us, we are supposed to carry the burden. Kandi akawikorera akubitwa ingegene. Alibeba msalaba akipigwa fimbo. We are supposed to take that burden while being beaten. Ngo inkoni ziri mu bitugu na gongo begani mwake. When the rod was in the shoulder. Ngo ari mu buretwa bwinshi akiwa katika utumwa mkuu. Noneho ngo ibyo byose yote hayo yabivunye. Yote aliyavunja. He broke all. Ko ku munsi w'Abamidiyani. Kama siku ya Midian. As in the day of Midian. Uzibashatse kuvuga ngo iki? Wanataka kutuambia nini? Abisirayeli bari mu buretwa. Waisraeli walipokuwa utumwani. When the Israel were under slaves. Bari benshi. Walikuwa wengi. Binagoranye. Ilikuwa ngumu. It was very hard. Bari benshi. Walikuwa wengi. There were many.
kandi bigoranye. na hali ilikuwa And it was ngumu. very hard. Urebye n'ukuntu bari baganditse mu kibaya, Ukiangalia namna walivyopiga kambi katika bonde, And when they were encamped in the desert, Imana yo yagabanije ku ngabo kugira ngo yerekane ko ifite imbaraga. Mungu alipunguza wanajeshi ili aonyeshe nguvu zake. God had to reduce the soldiers so that he can show that he is with Mu them. rukerera nka runo irabatatanya, baravurungana, barapfa, ntihaba hakiboneka n'umwe uhagararanye n'undi. Alfajiri Mungu akawatawanya wa Midiani, asionekane mmoja aliye pamoja na And mwenzake. in the morning like this, he had to scatter those Midian so that they can know that God is with them. Aba Bamidiyani bashushanya ingabo z'uburyo bubiri zari zirinze igituro cya Yesu. Midiani wanawakilisha wanajeshi wa aina mbili waliolinda kaburi la Yesu. These Midians, they are represented by the two soldiers who are keeping the sacral of the Jesus Christ. Biranditswe ngo wabivunye nko ku munsi w'Abamidiyani. Umewavunja kama siku ya Wamidiani. You broken them as the day of Midian. Yesu amaze gupfa, abatambyi na Satani batinye intumbi ye. Baada ya kifo cha Yesu, makuhani na shetani waliogopa maiti yake. After death of Jesus Christ, the soldiers and the priests feared the dead body of Jesus Christ. Bayirindisha abasirikari 100. Walilinda kaburi hilo kwa askari 100. They had to bring 100 soldiers to keep that pascal. Noneho byari ngombwa ko banyanyagira bagatatana nko ku munsi w'Abamidiyani. Ililazimika waweze kutawanyika kama siku ya Midiani. It caused them to be scattered as the Midian. Wifuzwa mu bihe byose ni icyigisho cya 81 page 667. Tumaini la vizazi vyote, sura ya 81 au 81. It's of Ages chapter 81. Kivuga ngo umwami yazutse. Sura inayosema mfalme amefufuka. The Savior has risen. Ijoro ryo kuwa mbere w'iminsi 7 ryatinze guca. Ni kuanzia paragrafu ya kwanza ya sura, usiku wa siku ya kwanza ya juma ulikawia kucha. At the first day it was delayed to get the morning. Hari mu isaha ya mu gicuku y'umuseke utambitse Ilikuwa ni usiku wa 8 na kufika alfajiri. It was very early the morning before it breaks. Yesu yarakiri mu mva ye, nta kimenyetso cy'Abaroma cyari kikiri ku gitare. Bado Yesu alikuwa kaburini na ile ishara ya Warumi ilikuwa bado kwenye mwamba. Jesus Christ was still in the tomb and was not yet even raised. Abarinzi b'Abaroma bari maso aho ngaho. Walinzi wa Kirumi walikuwa macho. Hari abandi batagaragara. Pia kulikuwepo walinzi wasioonekana. And the Romans were still guarded and even others were not be watched. Iki gituro cya Yesu cyari kirinzwe n'ingabo z'uburyo butatu. Kaburi la Yesu lilikuwa limelindwa na askari wa aina 3. These two were guarded by the 3 types of soldiers. Hari abasirikare b'Abaroma ubwabo abo bagaragara. Walikuwepo maaskari wa Kirumi wanaoonekana kwa There macho. was the Roman soldiers who were seen. Hari ingabo z'abadayimoni zibivanzemo zaje kubakoresha. Kulikuwemo na maaskari wa mashetani ambao wamechangamana na Warumi hao wakiwatumia. There were unseen evil which were not seen. Hariho n'ingabo za gatatu, abamarayika boherejwe baje kubikira icyo gituro barindira uko urugamba rw'ejo ruramera. Aina ya wanajeshi watatu ni wanajeshi kutoka mbinguni, yani malaika waliokuja ili kuongoza vita kwa upande wa haki. There were also the angels who were sent from heaven to come to keep that tomb and even to fight in behalf of God. Hepfo baravuze ngo iyo bishoboka umutware w'umwijima, laiti kama ingewezekana mfalme wa giza. Here they say that if it had been possible the prince of darkness, nukuvuga ngo afashijwe n'abahakanyi be baba barakoze ibishoboka byose ngo baheze umwana w'Imana mu gituro. Nico bashaka akishirikiana na waasi wenzake, kama wangeweza wangemzuia Yesu kutoka kaburini. His apostate army would have kept forever sealed the tomb that he held the Son of God.
nibwo gwari umugambi gwa iriya ntambara, kwari kugira ngo bamuheze mu gituro inama y'agakiza iburizwemo. Ndio uliokuwa mpango wa shetani kumuzuilia Yesu asitoke kaburini na kuzuia mpango wa ukombozi. That was the aim of devil, so that Jesus Christ cannot rise and come out from the tomb. Ariko ingabo zo mu ijuru z'abamarayika bo mu ijuru bafite imbaraga, lakini wanajeshi kutoka mbinguni wakiwa malaika wenye nguvu, but the heavenly army which had that excellent power, they had come from heaven. kandi bazi kurwana bari bazengunutse icyo gituro. Wanaojua kupigana vita walikuwa wakizunguka kaburi. And those who know how to fight the battle were guarding that tomb. Biteguye guha ikaze nyir'ubugingo. Walikuwa tayari kumkaribisha mfalme wa uzima. And they waited to welcome the Prince of Life. Ijoro ririra, usiku ulifika, the night went, mu musekerero alfajiri, in the morning, niho marayika uvuye ku ntebe y'ubuntu yaje. Noneho ndipo malaika kutoka kwenye kiti cha enzi aliposhuka. It is when the great angel came from the throne of heaven. Noneho aje kongera imbaraga, akiwa amekuja kuwaongezea nguvu malaika wa nuru. Came to strengthen those of the light. cyo badukoreye kirakomeye. Jambo walilotutendea ni jambo muhimu. What they did, it was great. Yahagaze hejuru y'igituro aravuga ngo Yesu mwana w'Imana iswarantumye ngo sohoka. Alisimama juu ya kaburi akamuita Kristo kwamba Yesu mwana wa Mungu, baba yako amekuita, ondoka kaburini. He stood on the tomb and he called and said that son of my father is calling. Ingabo z'Abaroma ziranyanyagira, abadayimoni baratatana, Yesu asohokamo nk'umuneshi. Wanajeshi wa Kirumi wakatawanyika, mashetani wakachanganyikiwa, Yesu akatoka kaburini kama mshindi. All the Romans armies and the evil powers, they all were scattered and the King of Life came out. Uwo ni wo munsi twaboneye mu mudendezo mu ijuru, barandika ngo turacunguwe. Hiyo ndiyo siku tulipopata uhuru, mbingu wakaandika ya kwamba mwanadamu amekombolewa. It was the day we got the freedom and the heaven were enjoyment because we are being saved. Kuba wicaye hawitwa umukristo. Kuwa umekaa hapa ukiwa Mkristo. Sit here as a Christian. Abandi bicazwa no kuryana n'inama zo kumena amaraso. Wengine wanakaa wakiwa na baraza za kumwaga damu na kuvurugana. Others in the councils of killing others and shedding the blood and eating each other. Tukaba twicaye aha twitwa ngo turi bene data, turi bene data. Sisi tunakaa hapa tukiwa ni ndugu wa imani. But for us we sit here as brothers and brethren. Tudasangiye, tutavukana. Bila kuzaliwa katika damu moja. We don't have the close relationship. Muri iki gitondo aha hantu niho twaboneye umudendezo. Asubuhi ya ufufuo ndiko tulikopata uhuru. In the morning of rising of our Savior, it's when we got the freedom. Arangije Yesu arazamuka ngo yatanya mu ijuru, abamarayika kumukangi wa mbere baramumenya. Yesu alipaa kwenda mbinguni, malaika waliokuwa kwenye lindo la kwanza wakamtambua. Immediately ascended in the heaven. When he reached on the first gate, the angels knew him. Ngwarazamuka yinjira ku mukangi wa kabiri, nabo baramumenya. Aliendelea kwenye beria ya pili, nao wakamtambua. The second man, when he reached there, they knew him. Aragenda agera mu rukiko rukuru aho Ruseferi yareze Imana kwitwaza igitugu, nabo baramumenya. Alienda mpaka akafika mahakama kuu ambapo shetani Lucifer alipomshtaki Mungu, nao wakamtambua. After reaching on high court where evil and where Satan and where Lucifer was sitting when he was making a case with God, then he was known also. Bagiye kumuririmbira arabamama arababuza. Walipotaka kumupigia shangwe, na yeye akawapungia mkono akiwazuia. When they wanted to think and praising him, he told them, you keep quiet. Ibyo muzabisanga mu iki gitabo cy'uwifuzwe ihe byose mu kigwa kivuga ngo ngiye kwa data. Mutasoma katika sura ya mwisho ya kitabu cha Tumaini la vizazi vyote inayosema ya kwamba naenda kwa baba yangu ambaye ndiye baba yenu. And you will read in this book of Ages, the chapter we say that I'm going to my father.
ni ikigisho cya 87. Ni sura ya 87. It is chapter 87. Na hayo magambo ndi kubabwira Ndipo maneno hayo anayosema yameandikwa. gari kuri page 712. Ni ndani ya sura hiyo. The page which has mentioned is Kinyarwanda. So we are not yet getting the page of noneho uyu Yesu yaratanije agera imbere hose atuye anyura ku baserafa aragenda abonana na se nyirizina. Yesu aliendelea akaonana na baba yake ana kwa ana. Then Jesus Christ has to pass then until he faced the Father. Binjira mu nama y'agakiza kuyihera mu muvure i Betlehemu. Wakaingia kurudia mpango wa ukombozi kuanzia Betlehemu. Then they went into the plan of redemption since the Eden. Binjira mu Egiputa ari impunzi. Wakaangalia historia aliyoipata Misri akiwa They mkimbizi. viewed the history of the Egypt where he was once a refugee. Barazamuka bagera i Nazareti aho yakuriye. Wakaendelea maisha yake ya Nazareti alikolelewa. They viewed the Nazareth where he was brought up. Barazamuka binjira mu minsi 40 n'amajoro 40 aho yiyirije ubusa. Waliendelea na mkanda kufika siku 40 bila kula na kunywa jangwani. Again the fasting which he took 40 days and night. Barazamuka binjira mwairi ya myaka 3 ziri kurenga arema madeba ajamadeba n'abatambyi nayo barayisuzuma basanga nta mugayo afite. Walichunguza historia yake katika miaka 3 karibu na nusu alipokuwa kikabiliana na Mafarisayo na watu aina mbalimbali wakakuta hana dosari yoyote. They also reviewed the debates which we had made with the Pharisees and the priests without failing. Binjira mu ijoro yagambaniwemo. Wakaingia katika usiku wa kusalitiwa. He had also to enter that night where he was betrayed. Bamuvana mu rukiko bamwinjiza mu rundi. Wakaingia katika historia yake ya kutoka mahakama moja kuingia mahakama nyingine. The history where he was being taken from one place to another place while judging him. Uko yaburanye, uko yabajijwe, uko yashubije. Namna alivyoendeshwa katika mashtaka, alivyojibu na kuhojiwa. The way he could be asked, the way he could be answering you. Basoza barebye uko asohotse mu gituro. Wakahitimisha kuangalia namna gani amepata ushindi kutoka kaburini. Until they reached the time he came out from that town. Imana iramubwira ati mwana wanje. Mungu akamwambia mwanangu, uzanzanira yeyote utakayemleta kwangu, whoever you will bring for me, ukavuga kumwemeye binyuze mu maraso yawe, ukamkubali kupitia damu yako na kumkiri, naho yaba ari umujura, hata kama atakuwa ni mwizi, even if he's a thief, naho yaba yarasambanye bingana bite, hata kama ni mzinzi wa kupindukia, even if I've been committing adultery, nzamwemera binyuze mu maraso yawe, umwami wacu adufashe. Nitamkubali kupitia damu yako, Bwana wetu ahimidiwe. I will accept him because it is through your blood. Yesu nas our God be praised. Yesu na se barahoberana. Yesu na baba yake wakakumbatiana. Jesus and his father had to kiss each other. Aho niho Yesu yamanutse aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru na hehe no mu isi. Baada ya jambo hilo ndipo Yesu aliweza kushuka na kusema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. That's why Jesus came and said that I'm given all the power of heaven and earth. Noneho dutera imbere gato. Hebu tusonge mbele kidogo. Let us proceed. Gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera bigombye kwigishwa. Kuhesabiwa haki kwa imani ni jambo tunapaswa kufundisha na kujifunza. Justification by faith must. Nirwo rwandiko rw'inzira gonyine tuzerekana tugeze ku rurembo ariko nta bwenge yabuze. Ndio waraka au barua tutakayoweza kuonyesha tutakapofika kwenye malango. That is the letter which we have to show when we reach on the gate of the city where the foolish man lost. Mpumbavu alikosa barua hiyo. Ngo tugombye gusobanurira abantu gutsindishirizwa aho kubisikanira n'imirimo naho bihurira
kugira ngo abantu babimenye neza bagura urwandiko rw'inzira bazabona uko bazerekana bageze ku rurembo. Tunapaswa kuwaeleza watu uhusiano wa kuhesabiwa haki kwa imani na matendo, ili watu waweze kupata waraka wa njiani utakaodhihirishwa au tutakaoonyesha tutakapofika malangoni. We need to explain to the people the importance of justification by faith and good works, because they should receive the letter which will allow them to enter in the city. Ngaho mu gitabo cya Luka ni igice cya 10 turasoma umurongo wa 40, weho nushaka kwere kuri 38. Tutasoma kitabu cha Luka sura yake ya 10 mstari wake wa 40, lakini ni vizuri wewe ukianzia 38. Okay, we are going to read in the book of Luke chapter 10, but he's going to start with the verse 40, but for you can start with the verse 38. Ariko Marita yari yahagaritse umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja ntibikubabaje ko mwene data yampariye imirimo wamubwira akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, 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 uriganyira wirusha muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kuko Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Umwami wacu adufashe cyane. Aha hantu ndagira umurongo tuwige. Ni katika kitabu cha Luka sura yake ya 10 mstari wake wa 40. Kuna mfungu tunapaswa kujifunza. And I had already told you where to read. It is in Luke chapter 10 verse 40. None hangaha Hapa Here, hari kutubwira ibirebana kumenya gutandukanya imirimo n'igitambo Yesu atumariye. wanatuonyesha namna gani tunapaswa kutofautisha matendo na kafara Kristo aliyotutolea. in these verses, we need to understand the difference between the works and the sacrifice which was offered by Jesus Christ. Hari abakobwa babiri bibyene nyina babagira neza bazi kuzimana bagafasha. Hapa wanatuambia histori ya mabiti wawili ndugu Maria na Maritha waliokuwa na tabia nzuri, walio wakarimu na kusaidia. Here there are two sisters who knows how to welcome, who knows what to do, but they did different things. None igihe bakiraga Yesu, umwe ashishikazwa n'imirimo cyane biramugora. Wakati walipokuwa wamemkaribisha Yesu nyumbani kwao, mmoja ambaye ni Maritha akawa yeye yuko busy na kazi sana. But these two sisters, when Jesus Christ visited them, one who called Martha was troubled by the works of home, whereas another one is troubled to receive Jesus. Undi nawe aravuga nabyo, nibyo imirimo ni myiza, ariko kanze manze ndebe uwo turi kwakira uwari we numve nibyo atuzaniye. Maria na yeye akasema kazi ni nzuri, lakini kwanza hebu nimtazame vizuri huyu mgeni, nijue nisikie na kile ambacho ametuletea kwanza. And many answered to Martha and said that it is good to do this good work, but it's better I first welcome the person who is going to visit us, and they know even what is going to bring for us. Ijambo nshaka niriri arivuga ngo ngombwa ni kimwe, kuko yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Wakati Maritha alipomlalamikia Yesu kwamba amokee neno muhimu ambalo Yesu alimjibu, jambo moja muhimu zaidi ni lile ambalo Maria amechagua, sehemu ambayo hata nyang'anywa. Ijambo. And when Martha complained about the sister who had abandoned the work, but Jesus answered and said that, well and good, but Mary has chosen a good part. Ijambo ngombwa ni kimwe. Neno jambo moja muhimu zaidi. The word is a good one. Niryo nshaka ngo tuganire dusoze. Kunatakiwa kitu kimoja tu, ndilo neno ninahitaji tulizungumzie tuikimishe. This word we say that only one good, it is what I want so that we discuss and we close the chapter. Ngaho andika kimwe. Andika neno moja. You write one. Sibyo? Numara kwandika kimwe, inyuma ushireho izero, bibaye bingahe? Baada ya kuandika moja, nyuma ya moja uweke sufuri. Itakuwa ngapi? When you are writing and you write one, then behind the one you put is zero.
what it becomes 10. ngaho ongeraho irindi bayo ngahe 100. Ukiongeza sifuri nyingine itakuwa 100. When you add another 0, it will make 100. ngaho kimwe gitsibe ukora ugo mubare cya kindi kimwe gikureho. Baadaye ufute ile moja halafu utwambie unabaki na ngapi. Then you cross that one, then you tell me how many have you remain with? It is only ngaho abantu bize ubonye umubare wa kangahe Utapata sifuri. ngaho ongeraho amazero menshi kimwe kireke tu. Baada ya moja ya kufuta moja uongeze masifuri mengi. even if you remove that one, you keep adding 0, 0, 0 to remain 0. ubonye bingahe? Unapata sifuri. ngaho gisubizeho. Rudisha hiyo moja. ngaho ongeraho irindi 0. Uweke sifuri. And you add 0. Mwabyumvise? Ubwo izero rigira akamaro yo rifite. Sifuri inakuwa na thamani endapo imetanguliwa na moja. The value of 0, it is because it begins with the 1. Iyo wizeye umwami Yesu uwo mwanya mu ijuru bakabona nta mugaryi ufite uba wandikishije kimwe. Unapomwamini Yesu bila mzaha kwa kuzamiria, mbingu wanasema ya kwamba umewekewa moja. When you believe Jesus Christ without a joke, in heaven they write 1. Icyo kimwe barandika ngo abonye ubugingo buhoraho. Icyo ni kimwe kwanza. Hilo moja wanakuandikia kwamba umepata uzima wa milele. So what does it mean? When they write 1, it means that you have got eternal life. Uwo mwanya upfuye wazaje mu ijuru ntabyo bakubajije ntaki kuko wandikishije kimwe uba ufite urwandiko rw'iki rw'inzira. Siku hiyo ukifa mara moja, mara ukifa unaweza kwenda mbinguni kwa maana uliandikisha hiyo barua ya njiani. After receiving that gospel and you believe, it means then you receive that one and you die spot in heaven, you will be received because there is no compromise. Noneho rero nta bwenge rwagwandiwe ngo yumvaga zabanza yakwandikisha amazero kimwe kigaheruka. Nta bwenge. Mpumbavu yeye hakujali ile barua ya njiani, yeye aliandikisha sifuri zinazofuatana tu. So the foolish man never minded about 1, he minded about 000. Bisobanura ngo gushira imirimo imbere Yesu akaza ku rwego rwa kangahe rwa kabiri. Kutanguliza matendo na kumweka Yesu nafasi ya pili ni kama kuandikisha sufuri zinazofuatana nyingi. Signifies that when you start with the works and you forget Jesus Christ, or Jesus Christ came the second, you mean that you have started with 00. Ya uba yari yishe umurongo w'Abaroma nkuko nawe waba witekereje utyo. Mpumbavu alikuwa amevunja fungu lilomo ndani ya kitabu cha Warumi, kama vile na wewe unavyoweza kuvunja fungu hilo kama utakuwa na dhana hiyo. This foolish man had misinterpreted the verse which is written in the Romans, as even you can misinterpret it. Ni igice cya 4 umurongo wa 4 haravuze hati. Warumi sura yake ya 4 mstari wa 4, neno la Mungu linasema. It is the Romans chapter 4 verse 4. Nyamara ukorera ibihembo bye ntibimuhanirwa no guhebwa ubuntu ahubwo abyita ubwishu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishirizwa abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanizwa no gukiranuka. Kuko Dawidi nawe yeruye amahigo umuntu w'Imana baraho gukiranuka atabiheshwe n'imirimo ati hahigwa babarirwa ibicumuro bye kandi ibyaha bye bigatwikirwa. Lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali aaminie yeye ambaye amehesabiwa kuwa mtaua kwa imani yake, kama mtu Daudi alivyohesabiwa kuwa na haki. Now to him that works is the reward not reckoned of grace but of death. But to him that works not, but believes on him that justified and godly, his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man, unto him God imputed and righteousness without works, saying, blessed are they those
whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. uyu murongo gurakomeye. Mafungu haya ni muhimu. These verses are very great. Umuntu agukoreye amafaranga warangiza ukayamuha, agukoreye warangiza ukamuha amafaranga, ntabwo yavuga ngo urakoze. Mtu akikufanyia kazi baadaye ukampa pesa hata sema ya kwamba asante. If you employ someone and he works and you give him a salary, you can say that he is helping you. Niba yanagushima yagushimira ko wamuhaye akazi ariko ntiyavuga ngo umuhereye ubuntu. Hata kama atakushukuru kwa kumupatia kazi, sio kwamba atasema umempa bure au umempa kwa neema. Even if he can appreciate, but he can appreciate because I've offered the work, but he doesn't appreciate because I've given it for free. Ahubwo aravuga ngo nayakoreye. Yeye atasema ya kwamba amenipa malipo yangu au because ujira wangu. that I have worked for. Kwewe rero akagakiza ntanaka Imana yahereyeho ngo ikaguhe n'ubuntu. Kutupatia wokovu hakuna chochote ambacho Mungu aliona sifa kwetu ili atupe wokovu ila tu kwa neema. So this salvation, there is nothing we paid, there's nothing we did, but it was God's grace. Ibyo urabisoma mu gitabo cya Tito igice cya kabiri uzahere ku murongo wa 10 mugeze ku wa 14. Tito sura yake ya 2 mstari wa 11 hadi 14 mtasoma wenyewe. Titus 2:14, you read it for yourself. Uzasome mu gitabo cya Tito 3 murongo wa 3. Tito sura ya 3 mstari wa 3 mtasoma wenyewe. Titus 3:3. Hari kuvuga ko natwe kera twari abapapa tutumvira tuyobagurika. Na sisi zamani za kale tulikuwa wapumbavu wasiotii wanaopotea. Ourselves also were sometimes foolish, disobedient and deceived. Aho niho Yesu yadusanze. Hapo ndiko Yesu alikotukuta. In that situation it's where Jesus found us. Arangije abiduhera ubuntu. Alitupatia kwa neema. Finally he gave us through the grace. Mu gitabo cya Timoteyo igice cya 1 murongo wa 12 Paulo wari gushima Imana. Timoteyo wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 12 Paulo anatoa shukrani kwa Mungu. Through that Paul is giving thanks to God. Noneho ukugutsindishirizwa Yesu aduhera ubuntu. Huku kuhesabiwa haki ambako Yesu anatupatia kwa neema. This justification by faith which you are given by grace. Tukubona mu buryo butatu. Tunapata haki hii katika njia tatu. We receive it through 3 ways. Ingingo ya mbere, kwa njia ya kwanza, one way, atubabarira ibyaha uko byangana kose twakoze tutaramusanga. Anatusamehe dhambi zote tulizozitenda kabla ya kumwendea. He forgives us all sins which we sinned even if we are not yet asking for pardon. Ntabwo yongera kugirana natwe dose arabihanagura ibicumuro byacu. Hakuna kesi na sisi tena, tunapomwendea hiyo kesi ya dhambi zilizopita anafuta. We don't have any case with him when he has already rubbed all the sins which have sinned. Icya kabiri aradushoboza. Jambo la pili anatuwezesha. The second is managed us. Ibyo mvuzura bisoma mu gitabo cya Matayo 18:21 havuga iby'abagaragu bari mu imyenda. Mathayo sura yake ya 18 mstari wa 21 ambapo wanasema watu waliokuwa wanadaiwa. Here it is given in Matthew chapter 18:21 where people were being dealt, but then Jesus said that you are forgiven. Hatubwira iby'umugaragu wari ufite ideni ryinshi akabura ibyo kuryishura, byari ngombwa ko rimutwara umugore n'abana uretse gusaba imbabazi ngo ari babarirwe gusa nta bwishu yari afite. Kuna kisa cha mtumishi au mtumwa aliyekuwa na deni asiyoweza kulilipa isipokuwa yeye na watoto na mke wake kushikwa mateka, lakini wasingeweza kulipa. Here there is a history of a certain man who had a debt which needs to be paid by paying himself and his family and household, but because he doesn't have what to pay,
uwo murongo Yesu acuwe mugani yerekanaga icyaha twagize guhera kera kose twavukanye, ntabwo wabona ideni uretse kukibabarirwa. Yesu alipotoa kisa hicho alikuwa anataka kutuonyesha ya kwamba dhambi tulizozitenda huko hatuwezi kusamehewa kwa malipo yoyote isipokuwa kwa neema yake. When he was giving this parable of this person who had a debt, it was showing you the sin which we committed since we were born up to the debt. Iryo deni ntabwo twari kuryishura, tusingeweza kulipa ila kwa neema ya Mungu. So we cannot get what to pay for that unless if it is through by grace. Mu gitabo cy'umugenzi mu kigwa kivuga ubuhamya bwa byiringiro, katika kitabu cha safari ya Mkristo sura inayosema ushuhuda wa matumaini, in the book of Christian Sojourn, when they're talking about the hope, iyo wakiriye ubutumwa bwiza ugatangira gukora imirimo myiza, kureka kwiba, gusambana, gutukana, amahane, ubusa n'utangiye kuriha ideni ry'umwenda wafashe nyuma. Unapopokea ujumbe ukaanza kutenda matendo mema kama kusaidia wagonjwa, kulipa zaka, kuwasaidia wenye shida, ni kana kwamba unaanza kazi ya kulipa deni la baadaye, sio lile la mwanzo. Here it is showing us that when we receive the gospel, you forsake whatever you have been doing evil, then you start supporting, you visit, you pray for people, you support people that you are trying to pay that debt. Aho mu mugenzi barigereranije mu buryo bubiri. Hapo katika kitabu cha safari ya Mkristo waliweka mifano miwili. In that book of the Journal of Christian, they are showing us in two ways. Injira mu iduka ufatemo amadolari 1,000. Ingia katika duka ukope dola 1,000. Enter in the shop, then you get a debt of $1,000. Nurangiza ejo ufatemo 100. Kesho uje ukope 100. Next day you get a debt of $100. Nurangiza ejo bundi uzaza uryishure. Kesho kutwa uje ulipe ile uliyokopa 100. Next day you come and pay. You get another one. Ejo bundi uzufatemo 500. Kesho kutwa uje ukope 500. Next time then you come and get 500. Nurangiza ugishure. Baadaye ulipe hiyo 500. Later on you pay. Buke ufatemo ikindi 1,000. Kesho yake ukope 1,000. Next day you get a debt of 1,000. Nabwo ucishure. Ulipe pia. Then you pay. Ndi kugira ngo ryari ndi rya mbere baritsibije. Je, kwa kulipa hizo za mwisho kumefuta ile deni la kwanza? I think you what have been get and you pay back and it has already rubbed even what you have got previously. Buraho numwanyumvishe. Have you got me? Mwicyo gitabo cy'umugenzi barandika ngo nanjye kubw'ibyaha byanjye byakera ndacabaza umwenda, ndacabazwa ideni nafashe ntarasanga umukiza. Katika kitabu hicho cha safari ya Mkristo wamesema ya kwamba japokuwa ninajitahidi kutenda matendo mema, lakini bado ninadaiwa dhambi ambazo nilizifanya kabla ya kupokea ujumbe. And in that book of Christian's Journey, they said that even if you are pardoned to what, but you still remember what you did before you get saved. Iryo rero ririya deni ntabwo rihanaguzwa noze waritangiza ingeso nziza kandi hirya wari warazambije, iryo rihanagurwa n'ubuntu bwa Yesu, niryo bita gutsindishirizwa urwandiko duhabwa gatanga kambere kabagaho gukiranuka. Zile dhambi ulizozifanya kabla ya kupokea ujumbe ni sawasawa na hilo deni usiloweza kulilipa kwa matendo unayoyatenda leo baadaye, kwa kuwa huko nyuma uliharibu. Those iniquities and the sins which you committed, it needs, even if you have forgiven and you have entered the grace, but you have to remember also you repent, you also can be forgiven and you get that later which will allow you to enter. Reka ducungura gahe murabona ko kubigira ni ikigwa kibaga kirekire. Hiyo ni barua ya kuhesabiwa haki, lakini hebu tukomboe muda kwa ajili ya muda mfupi. That is about being saved by justification by faith. Though it is long, but it has saved the time. Noneho ukwa kabiri nukugushoboza kazi ya pili Yesu anayotufanyia katika kutuhesabia haki ni kutuwezesha mema. The second work which is doing in our behalf is to manage us.
Timoteyo ya mbere igice cya mbere mu 12 ndashimira Yesu Kristo wambashishije ariye nitia nguvu. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 12 Paulo anasema ninamshukuru Bwana Yesu Kristo aliyeniwezesha na kunitia nguvu. That's why Paul in 1 Timothy chapter 1 verse 12 said that, and I thank Christ Jesus was Lord who has enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Uko nugutsindishizwa duhabwa kwa kabiri kugushoboza ukibuka watsinze inzoga irari ry'ubusambanyi nawe ntumenye iyo bigiye wari umurwanyi wamenya ngo byagiye he ni Yesu wagushoboye. Hiyo ni hatua ya pili katika kuhesabiwa haki kwa imani. Unaposhinda kunywa pombe, uzinzi, ugomvi, matendo mabaya na wewe hujui viendaje, ni kwa kuwa Yesu alikuwezesha. Imagine the way you were at first when you were fighting, when you were a drunkard, when you were a adulterer, but when after receiving Christ, you don't know how they disappeared. None aka nagashingiye mu rwa kabiri rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa mbere kukubabarira ibyaha waguyemo ariko utabyituma. Sehemu ya tatu ya kuhesabiwa haki ni kukusamehe dhambi ulizozifanya bila kukusudia. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza. The third, it is when you encountered the grace which you doesn't know where it came from. Noneho turangirije muyu murongo nshaka kubaha tukimalizia kwenye fungu hili tunalokwenda kusoma. As we are winding this verse which I'm going to read, kwibutsa abagenzi ibi bintu babimenye. Tunawakumbusha wasafiri ili wajue mambo haya. To remind those travelers, imyaka yose abatambyi bamaze ahera cyane ntibigeze bakora umurimo w'ibyaha nkana cyo mu kibuke. Miaka yote makuhani waliokuwa wakifanya kwa kutoa kafara kwa wenye dhambi hawakuruhusiwa kutoa kafara kwa dhambi zilizofanywa makusudi. And we should know that those priests who were doing the work in the priesthood, they couldn't give or to offer the sacrifice for the sin which was done intentionally. Ntibigeze bahongerera ibyaha umuntu yatekerejeho akabishakira ibihamya akabishigikira akaza mu ntege. Iyo myaka yose tubibutse nta mutambyi wigeze ajana ayo maraso gicyo cyaha. Tunawakumbusha jambo hili. Miaka yote ambayo makuhani walifanya kazi ya ukuhani, kamwe hawakuwahi kutoa kafara kwa mtu ambaye amefanya dhambi ya makusudi aliyoipanga. In all years the priest would whatever they could do, but they couldn't offer the sacrifice or to all the blood for the sin which was thought about, which was done, which was intentionally done. It couldn't be get the sacrifice. Ibyo uzabisanga rero ni mu gitabo cyo kubara igice cya 15:27 uzageze kuri 30. Icyo nuko ukimenya neza ugakora urimenge kugira ngo urebe ko icyaha cyawe cyahongerewe. Hayo maneno utayasoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 15 mstari wa 27 au 27 hadi 30 au 30. And those words are written in the book of Numbers, chapter 15:27 up to 30. Okay, uzongera abaheburayo igice cya 9 uzahere ku murongo wa 5. Na nubu niko bikimeze abantu baje bariga neza umurimo w'ubuturembera. Pia soma Wahebrania sura yake ya 9 mstari wake wa 5 kuendelea. Hata leo watu wasije wakafanya dhambi makusudi wakifikiria kwamba kuna kafara. Addition to that, add the Hebrews chapter 9 verse 5, as it was even now that's how it is. You can't do the thing intentionally thinking that you will get a sacrifice to be forgiven. Noneho umurimo Yesu adukorera n'uwo yaratuburanya aradutsindira, ubu nibwo mudendezo dufite. Kazi Yesu anayotutendea ni kwamba ameendesha kesi yetu na akaweza kupata ushindi, ndio uhuru tulionao. That is the work which Jesus Christ did for us.
And that's why we have freedom like that. twitwa abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Sisi ni watoto wa Mungu kutokana na imani katika Kristo Yesu mwokozi We are wetu. called the children of God through the blood, through the sacrifice, through the grace. Umwami wacu aduhe kumusanga aho yicaye iburyo bwa Se. Bwana wetu atusaidie neema ya kumwendea pale alikoketi mkononi mkono wa kulia mwa baba yake. Yet our Lord Jesus Christ, find him on the throne where he is sitting because of his. Impamvu tubabwiye karakantu nukugira ngo ubitekerezo. Hari abantu ataramenya icyo gutsira ngo nasambana ndi mu butumwa, nkiba ndi mu butumwa, nkakora amarorerwa, Yesu yagenje ute yaramfire, ntabwo araho gutsindishwa kwerekeye. Sababu ya kuambia kwamba makuhani hata Yesu hawatoi kafara kwa ajili ya dhambi makusudi ni ili kila mmoja aogope. Usije ukasema nitafanya uzinzi nikiwa kwenye ujumbe, niibe nikiwa kwenye ujumbe, niwe mkorofi nikiwa kwenye ujumbe, Yesu atanisamehe tu. Either priest or Jesus Christ, he cannot forgive you the sin which you have done intentionally by saying that Jesus Christ died for me, then let me continue even his sin doing this. No, cannot offer the sacrifice for you. Iyo winjiye mu nzu ruhagirwa ugasaba kugenda wera cyo bukazuga horohanagurwa imyanda wakoze utitumya byo byitwa ibicumuro. Unapoingia ndani ya nyumba ya Bwana unasafishwa yale mabaya ya zamani, unapewa tahadhari ya kutembea kwa tahadhari usianguke katika dhambi, lakini unafutwa zile dhambi ambazo umezifanya bahati mbaya. When you enter the house of God, you cleanse, you purify. Then you have received the power. You can't continue sinning and even do the iniquities. Imani duhishurire umwana wayo. Mungu aweze kudhihirisha mtoto wake ndani ya mioyo yetu. Let God reveal his son in our hearts. Kandi natwe twitegure kugendera mu butware bwe. Na sisi tuwe tayari kutembea katika mamlaka yake. Let us also be ready to walk in his righteousness. Ubwo agiye kurangiza umurimo akorera hera, anapo kwenda kuhitimisha kazi anayoifanya patakatifu, Since going to complete his work which is doing in the holy and the holies, tuzabe twanditse mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. tuwe katika kitabu cha uzima ni katika jina la Yesu. all be registered